Her vaqtdagi büyük tatar tilində isənmisiz deb dəşəm sizə min Gülnaz Səfərova. Siz adlanan eng populyar jırların həm jırçıların birləşdirib turuşu muzikal qoyma hit paradının televizion versiyasını qarayısınız. Bugünkü tapşırığımız dostlar temasına bağışlanır. Jırçılarının eng yaxın dostlarını biliriz. Bizdən ayrılmağız. Qaynar unluqni Liliya Qimadinova aşıb jibərə. Ol uzun yaxşı dost deyib sanı. Buluşurğa həm kengəş verirgə min hər vaqt əzir deyib. Jırşının yaxın dostları bir-iki günə bulub çıxdı. Çünki onun fikrincə, şın dost ol senin yaxşı keyfini izləuşigənə tugul, sənin көңілің bulmağanda, senin nedir burşuğanda uylarını tınlab, kengəşlər verirdə kişi. Hər kimgə də şunday dostlar nasib olsun. Biz sözünü Liliyanın özünə tapşırabız. Tonglar bizga baxit ulashganda tilak shunga oshar tilakni senigina sevgan sening uchun tepgan to'yib qorayar suv yuragini shulay g'ina shundoq qilma shulay g'ina yonda qolg'ina suyutimda Statistika məlumatları boyunca 16 yaşdan alıb 30 yaşa qədər vaqtda tapılğan dostlar şın dostlar bulub sanalarkən. Bu işraqda hər kimində nəticəni özü yasasın. Biz geri hit paradqa aylanıb qayıdıb. Alda 9-cu orun. Onu kim yolağanın hazır göstəririz.
яшьләрнең уйларыбыз һәр чак бер булса да яшердек без сөю хисләрен исеңдәме йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр төшләремдә һаман сине күрәм онытылмый ул хисләр исемдә исеңдәме йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр төшләремдә һаман сине күрәм онытылмый ул хисләр исемдә Исеңдәме дустым серләр уртак Сүзләребез безнең бер иде Гомер үткән юллар кисешмәгән Бүген безнең сөю юк инде Исеңдәме йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр төшләремдә һаман сине күрәм онытылмый ул хисләр исемдә исеңдәме йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр төшләремдә һаман сине күрәм онытылмый ул хисләр исемдә Исеңдәме йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр төшләремдә һаман сине күрәм онытылмый ул хисләр исемдә исеңдәме йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр төшләремдә һаман сине күрәм онытылмый ул хисләр исемдә Безнең социаль челтәрләр тәүлек буе эшли. Яңа чыккан тапшыруларны сез YouTube'та һәм TMTV телеканалының рәсми сайтында эзләп таба аласыз. Эксклюзив яңалыкларны социаль челтәрләрдән күзәтеп барыгыз. Сез язылган арада без музыкаль койма хит парадының киләсе резидентына тукталабыз. Рәхим итеп карагыз һәм тыңлагыз. Брат, кайгыда да шатлыкта да гел бергә булырбыз. Без сине ташламаячакбыз. Рахмат сезгә, җегетләр, рахмат. Бик зур рахмат. Менә шулай бергә яшәргә сыгылда көннәрдә дә гәз. Ура! Үкенмә үткәннәргә, үкенмә киткәннәргә. Үкен син дус булып йөреп, сереңне сүткәннәргә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Сагышлар, югалтулар табышлар. Һәр кемгә дә аерым-аерым бирелә шул язмышлар. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара
күзіне. Zorlanma bilgenlerge, qarama külgenlerge, ışanma məngüge deyip, vəqdələr birgenlerge, Ökünmə üsüzüne, kişilərinin sözüne, her vakittadır Rişat. Nereye gerek misin amın dikilir? sözüne, kişilərinin sözüne, her vakittadır aytib, tur qara ko'zini, her vakittadır aytib, tur qara ko'zini. Jirshi Rayan Sadriyev bik kızı templar bilen olga atlay. Uzganatına da o 8-şigine bulsa, bugün indi 7-şi urunga minip jete aldı. Tukta vakit deyip jirlasa da, klibunda ol bir de tuktap turmayın. Üzüne Beyrem abi degen tahallus algan Rayan Sadriyevni hazır jirlatırga taqdim etem. Yıllar alga bara, yıllar tınnan yollar kala. Şapkan bulla biz gümürge, şapkan bulla biz gümürge, vakit artından jiterge. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de unutma, unutma. Ey kuvabız dünyanı, kuvabız biz turmuşunu. Atlayız yürüyemiz biz, atlayız yürüyemiz biz. Tutam deyip bilebiz. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de unutma, unutma. Bugün hem irtege bar uylarını şın iterge. İğne inge kuyup birge, İğne inge kuyup birge, ömür yolların üterge. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Bir işimiz hiç de unutma, unutma. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi
Endi tutma, yoqamizdan tutma. Berishimiz hech de unutma, unutma. Dostlar, biz sizni 27 may günü TMTV premiyelerini tapşırı tantanasına şakırıp kütüp kalabız. TMTV televizyon premiyasına bu yıl 8 yıl. Şiklerini bilmevşi muzika beyremi. 2015 yıldan başlangan elgin tantananı bugün Tatar muzikasına gaşık tamaşaşı turı translasiya aşa jiryüzünün türlü öpüşmaklarından küzete ala. Yoratıp kütüp ala. Kızıl klem, zavuklu nomerlar, ekstravagant obrazlar, popüler hitler, yoratkan artistlar. Bir neçe saatlik mavıqtırgıç muzikal şovunu siz de öz gözleringiz bilan ko'ra olasiz. Qozonning o'zagida ola bersa, piramidada uchrashibmiz. Hozir hit paradni olg'a taba davom etib so'zni Olsu ham Ozod Fozliyevlarga topshiramiz. Bizden en quyosh, ilahiy bir zotli nur. Yalovlaring, gurlovlaring, muhabbatdan turgan jir. Ketib olgan şadlığımız abıylarına singil. Özüne tartıp turasın, gel senin yanda köngel. Ebisinin kızı o, Senin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtligine bu. Senin kızı o, senin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtligine bu. Abonda bu kadarla Temeli bulasın iken Kansığı biz tetiye biz O benim kızım iken Bizden en quyosh, ilahiy bir zotli nur. Yalovlaring, gurlovlaring, muhabbatdan turgan jir. Ebisinin kızı o, Senin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtligine bu. Senin kızı o, senin kızı o. Uçtaki bala uçtaki, tek bəxtligine bu. Senin kızı o. Enisinin kızı o. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtligine bu. Senin kızı o, senin kızı o. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtligine bu. Uçtaki balam uçtaki, tek bəxtligine bu.
Muzikal Qoymayket paradının ortasına da kelip jetdik, alda bizni dağı da güçlü yarış kütü. Əgər tez barasın kelsə, özüngə nə bar? Əgər yirak barığa oylasan, dostların bilə bar diler. Kiləsi rezidentlarımız Güzel İdrisova həm İlnaz Baxның ailə dostları көп bulub çıxdı. Onlar qayğıda da, şadlıqda da birgə bulurğa tırışa ekan. Мұңа inanır üçün kiləsi klipni qarab ketərgə təqdim etəm. Çın bulsa, ömürge bir bulla. Sen benim nakşımdı can keser. Sen benim bəxtli her günüm. Sen kirek, sen kirek, sen kirek. Sen kirek her saat, sen kirek her minut. Sen kirek her vakit canıma. Sen kirek her mezgil, sen kirek şunu bil. Min sensiz bir yalğız canıma. Sen kirek her saat, sen kirek her minut. Sen kirek her vakit canıma. Sen kirek her mezgil, sen kirek şunu bil. Min sensiz bir yalğız canıma. Sulagan havadayım sen kirek ilmina. Min sensiz bir yalğız canıma. Sen kirek şunu bil, sen kirek her mezgil. Min sensiz sağışlı jırgına. Sen kirek her saat, sen kirek her minut. Sen kirek her vakit canıma. Sen kirek her mezgil, sen kirek şunu bil. Min sensiz bir yalğız canıma. Sen kirek her saat, sen kirek her minut. Sen kirek her vakit canıma. Sen kirek her mezgil, sen kirek şunu bil. Min sensiz bir yalğız canıma. Sen kirek her vakit, sen kirek her qayda. Sen kirek her saat, her minut. Minutlar qayşaqda, saatday tuyulsa. Şul şaqda sen gene yok da yok. Sen kirek her saat, sen kirek her minut. Sen kirek her vakit canıma. Sen kirek her mezgil, sen kirek şunu bil. Min sensiz bir yalğız canıma. Sen kirek her saat, sen kirek her minut. Sen kirek her vakit canıma. Sen kirek her mezgil, sen kirek şunu bil. Min sensiz bir yalğız canıma. Sen kirek, sen kirek, sen kirek şunu bil. Min sensiz bir yalğız canıma. Min sensiz bir yalğız canıma. Әмінә келесі трио достлықның бір мисалы. Әйе, çünkü командада достлық болмаса, нәтижеге ерішіп болмай. Оларның жырлары көплердің жүрегіне кіріп орнашты. Үш егіт нәрсе турында жырлағанын қазір ишіте алырсыз. Демек, экраннарда сіздің алдыңызда Qozon егітлері. Yazlar bulup yanıma kelşe, ay nuruna ko'mshi tunlarim. Ümit sunmay hamon kutam, birdan birim suyganim. Yazlar bulup yanlarıma kelşe, ay nuruna ko'mshi tunlarim. Ümit sunmay hamon kutam, birdan birim suyganim. Yodlarga qoldirma, sog'ishda yondirma. Qo'yma seni go'zalim, kuta seni yuragim. Yodlarga qoldirma, sog'ishda yondirma. Qo'yma seni go'zalim, kuta seni yuragim. Menim yurak seni
nazlı yazlarım Көңіл гүлім шәшек атты Бірден бірім сүйгенім Минем йөрәк сені көтә Қайда ике назлы yazlarım Көңіл гүлім шәшек атты Бірден бірім сүйгенім Ятларға қалдырма Сағышта яндырма Қайда сені güzelim Көтә сені йөрәгім Ятларға қалдырма Сағышта яндырма Қайда сені güzelim Көтә сені йөрәгім Yağlarla kaldırma, sağışta yandırma Koyda seni güzelim, kütesine yüreğim Yağlarla kaldırma, sağışta yandırma Koyda seni güzelim, kütesine yüreğim Yağlarla kaldırma, sağışta yandırma Koyda seni güzelim, kütesine yüreğim Yağlarla kaldırma, sağışta yandırma Koyda seni güzelim, kütesine yüreğim Җырчы Дәүлән Кабат югары баскычны яуларга җыена. Бүген ул 3нче урында. Кем белә бит, бәлки киләсе атнада ул хәтта лидер статусына да ия була алыр. Монысы инде вакыт эше һәм сезнең тавышлар. Ә хәзерге вакытта Дәүләннең тормышында да, иҗатында да бары тик бер генә яңалык. Ул үзенең беренче концертына әзерләнә. Иҗатташ дуслары да нанда чыгыш ясарга җыена. Кемнәр икәнен сез Дәүләннең социаль шелтәреннән кирип карый алачаксыз. Ә хәзер игътибар экранга. Дәүләннең детектив жанрындагы клибын карыйбыз. Uşak yanında, sen oylarımda Sağınam irkem, sen yok yanımda Kolga alamda, okuyum hamanda Yazılgan sözler, hat yollarında Oynayman su gitara, kıllara Әмин okuyum hatның yolların Nişegin oturga seni nişek Sende oylarım Oynayman su gitara, kıllara Әмин okuyum hatның yolların Kaytarı bulmayındı hazır Süv yıllarım Yürek yarakta, esin yırakta Seni kütem kişen erten, hislerim benim arta Anlatmadın niga, anlatmadın niga Ник yo'g'alding, ник kalmadın, yüreğimde tek aldın Oynayman su gitara, kıllara Әмин okuyum hatның yolların Nişegin oturga seni nişek Sende oylarım Oynayman su gitara, kıllara Әмин okuyum hatның yolların Kaytarı bulmayındı hazır Süv yıllarım Oynayman su gitara, kıllara Әмин okuyum hatның yolların Kaytarı bulmayındı hazır Süv yıllarım
Келесі резидентлар Рамил һәм Рамиля Хайретдиновлар ир белән хатын әлбәттә бер-берсенә якын дус та була ала. Ә менә әйләнә тирәдәгеләренә 100%-ка ышанган дуслар бар дип әйтмиялар. Хайретдиновлар фикеренчә, әгәр үзеңә бик кадерле булган әйберне дустыңа бүләк итәргә жәлләмисең икән, димәк бу чын дуслык. Бу сүзләрне исегездә калдырыгыз. Рамил һәм Рамиля Хайретдиновлар бу атнада 2нче урында. Тыңлыйбыз, карыйбыз һәм инде әлбәттә бәя бирәбез. Yaşar şiirde tiksin tiksin direk tiksin tiksin diye dime yürek yaşar şiirde tiksin tiksin direk Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge tiksin tiksin diye dime yürek yaşar şiirde tiksin tiksin direk tiksin tiksin diye dime yürek yaşar şiirde tiksin tiksin direk Matürünler üsse yemle şeylerine Şeşekleri atsın için sular girek siberge Tiksin tiksin diye dime yürek yaşar şiirde tiksin tiksin direk tiksin tiksin diye dime yürek yaşar şiirde tiksin tiksin direk Başlar irten sayrı unup dalga direkte Kış günlerin anlar için mınlar girek yürekte Tiksin tiksin diye dime yürek yaşar şiirde tiksin tiksin direk tiksin tiksin diye dime yürek yaşar şiirde tiksin tiksin direk Җиңүчене билгеләргә санаулы минутлар калып бара. Хәзер хатирәләрне яңартып, музыкаль койма хит парадының катнашучыларын искә төшереп чыгыйк. Шулай гына чынлап кына Шулай гына янда калгана Сөютына яндыргына 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 Исеңдәме йолдызлардан бергә җыя иде без таныш исемнәр Төшләремдә һаман сине күрәм Онытылмый ул хисләр исемдә Үкенмә үз-үзеңә кешеләрнең сүзенә һәр вакытта дөресен әйтеп туры кара күзенә Тукта вакыт тукта, бер генә минутка, бер генә секундка, тукта, тукта, тукта. Әбисенең кызы ул Әнисенең кызы ул. Уштыки бала, уштыки, тик бәхетле генә бу. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына.
Ираттагы резидент Руслан Трапезников үзен шып-шын дус дип саный. Чөнки дуслары өчен аның бик күп нәрсәләр эшләгәне бар икән. Иң якын дусты әнисе булып чыкты. Лилия Хәмитова да якын дусларының туры сүзенә бер кашан да үпкәләми, чөнки аларга бик ышана икән. Әнисе һәм игезәге җырчының иң якын дуслары исемлегендә булып чыкты. Аштыруың хәерлерәк, теләсә нәрсә ашаганчы. Ялгыз булуың хәерлерәк, теләсә кем белән булганчы, диде Лилия. Менә бит нинди акыллы сүзләр. Без инде хит-парадны озакка сузмыйк, җиңүчеләребезне котлыйк. Руслан Трапезников һәм Лилия Хәмитова бу атнада беренче урынга менеп җитә алды. Котлыйбыз һәм карыйбыз. Дуслар, сәчиде көннең иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль койма хит-парадының телевизион версиясын карадыгыз. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова идем. Исән сау булыгыз һәм иң мөһиме, үзегезне, якыннарыгызны саклагыз.